Saul kalakarayang iuri Timya tilara kapri Una Jesus klabaman Ay kang balwina prita kri Ay kang ban Ay kang ban Nanaralos na sa Ay rakisa, swakisa-kisa Anyang may taula Ay kambat, wadawan kisla Sacudido por la vida un día me encontró y con su divino toque al fin mi ser entero cambió. Es otra y yo lo sé, mi Cristo tocó mi ser. Shackled by a load of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. Oh, he touched me. That floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Jesus walyang pra